men. Wow, wè lò mè yon moun men. Kwa de fèl ki ne pot bagay nou. E koman mè si ka fè sonje menaj men isi? Wow! Kop mal chèche fòm nan yon. Lò ka viv san li men. Tou matè ma pil. Si, jalouzi men. Jalouzi men, son gwo bagay yon. Sa ka fèt zami? Ou konnen, nou lan ap se nou. Se pa jan pas nou kwa men mou jitan. Tris men, ou fase. Ak sa pas monsan? Yo men, depi lo 3 jou men, nou konnen, depi lem te rakontre avèk ti mwen se a men. Se menaj mwen an, jeni men, depi jou sa men, pa viv nou men. Yo men, sotim la men. Oui men, gade men, wèp si, yo manje pa retouni avè men, viv nou papa. Ou konnen, ak pa ki te fèm bon problem men, kap doni nou konsan men. Ak pa se nou la riyan men, mwen, se kon ti tèd ou pati men, net ou. Mwen ba viv lo 3 jou, mwen manje men, mwen men. Wow. Ki nan moun te yon konsan men, mwen se ta kare te tou men. Oh, de to pale konsa men. An se pa te te non, kon me dame kon yase konsan. Yo, wèp mwen pache avò men. Ate nan ba esante la pa. Enpe yo de sa, pito man ade paske mpaka ade nan. Yo, pito ale men nou men, pito ale men. Pari nan Yo, sou. wèp nan person ale men, afen sa ade la pa. Men fokke men. Karon la vi, yon pise apay te kou. Bon, sa ou gen yon pale pou la pou men. Ya pou nou, yon pati som gen ki apay te kou pou yon ti fan ki kitel men. A moun se wè li wè apay te kou problem. Moun se yon konnen men, fwa mwen te remen vwe men yon konnen. Ken la wè wè. Wey! Se di ma ouzo sa yon pale nan, yon di fèt et mi. Oh! James! Wè de bab? Wow! Sa ta di nan akon? Pa fè ti chita mwen se sa ba problem. Mwen se yo konnen. Kale dik to a jen blag. Le potan wè wè. Mwen konnen to. Sa fè mwen si mouman. Wey, kon mwen fè si. Bon, esi yo tre mwen a wè. Pou lò fè si. Yo sa mwen la. Yo, msye la gonek men, koman la jen kon sa men? La jen fè nek yo pa kon men, yo pa kon pati san. Sel sa m konen men, la viya gen refè la dan men, kon? Ma pti do la wè, de tout fason chache wè du se. Du se, bon bat na chache wè lò. Ki eske pa be la? Sa kwa se baba? A ou konnen. Solo. Ek pa nan dide. Badan nou pa ni kwa yon moun deko. Mwen se yon ba yon ben espiko la men. Ki sa li la? Mwen se di lo vens men. Vens? Mwen da yon kon ta kwa za misi men. A de mwen da ba misi kon konse men. Ache, mwen se wap lezi, pataje, si mwen ti kobi gaspye la vek zan men. Pataje, di ba mwen apote kon se man. A, ti kon so galbad. Wane la se gaspye la ajan men. Mwen se zan men nou misi men. Mwen se toujou jiri nou kap men. Mwen te bable yo tan di pale de misi an. Zan misi kon. Mal sou. Se gade misi. Mwen misi zan men nou. Mwen gazan moun wè di kon sa wè di pale touye. A mwen se men. Mwen la zan men nou de tout fason kon jiri nou kap men. E zan men nou misi. Mato gaman bat se ki. Mwen la san te pase pou men. Mwen pa min kou ete men. Mwen la men. Ako. Manou wè pou. De nou men. Kako men, nan la men. Mwen la pa.
Are you all my personal dream? Lovens, wè ki fèm sa Lovens. Te fèm an bagay kon sa Lovens.